What's up, guys? Welcome back to my channel. Mwen gen yon ti pattern. Yon ti pattern pou nou apon. Di ka ede nou a jwe kek chante ou bien just fè yon ti intro. Le moun yo pral ante nan chante pou ou just jwe sa tout suite. Pou ante nan prime akor nan chante ou bien pendant moun a pale, ya bay témoignage ou bien. You know, ya just fè yon ti pale. So akon sa pou jwe, ou ka just jwe yon ti baray doucement, plein sal la. Map mouton ki jan sonne apre sa map mouton nou not yo. Gade bien. Nou komanse sou la mineur 7. Ouais? La mineur 7. Et puis nous jouer D minor. Ouais? Et puis nous descend. Ouais? Après ça, on a joué Do. So, recommence. La mineur 7. C'est 6e. On juste descendre. Son pattern là, on descend. Son pattern. So, nou ka panse mbap ka itilize sa ou bien a ki sa mbal jwe sa. Pon gen yon chante mbliye noa nan kreol. Pon mkwe son bagay, mkwe se grande fidelite, mkwe la se noa nan kreol, mpa sure. Men, ba mouton exactement ki jan nou de ka servi sa pou entre nan chante sa. So, gete konen yo pa chante sa, ou ka just fe, tout suite. Nou wè sa mde de la, but gen yon pil lot chante ki kon sa tou, ou ka pa save tout phrase pattern nan net, but ou ka fè un 2-3 note quand même. So ou pa ka fè tout sa. Ou ka itilize l pou al nan deuxième ou gade pou wè. Nou ka jwa avel, nou ka eksperimente, chache bagay pou nou ka servil. M'espere nou gete kompran, m'espere nou fè intelligence nou travay, et puis nou kreye yon nouvo progresyon. But until next time, I'm out. Peace.